Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Kim. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, nagtalekak iti lalaki iti may kadwa agundaway. Ngam kaskas di anapaayak latta. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Kim. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Aglunan na kangaminan. Tapmada katulungan dito'y pwestom. Madlaw amarigatan ka. Nang runa, no aduti gumatan. Saan ak amarigatan? Kabailak pa'y man. No kasta, talagang awan namnamakan ka? Addan anak ko, agbiro ka iti balasang nga armam. Ngam sikat kayat ko. Tulungan ka amang padakkel iti anak mo. Kabailak mat apadakkelan asisyak laang. Ken adamat ni nanang akatulungan. Talagang sa nga awan namnamakan ka. Siguro ti kayat mo, kat jay gwapo abak nang. Idinto ta siya ka. Driver aklaan iti jeep. Sa anak ngagbirbirok iti baknang. Mabutang aklaan ang makatumpong manen iti babaero. Ha? Sa anak mat ababaero? Kasano ang makasigurado ak? Sungbatan nak namin atap no makitam. Jak mo. Bay anak ngagpanunot pa'y. Sige. Agpanunot ka pa'y nga rod. Ngam umayak tumanan inton malum Tulungan ka manen amang rikap dito'y pwestom. Talaga anapingat nga agaram kan ni Philip Agasem, minalam nga umay nakatulungan amang rikap iti pwestong. Kan numadama ang nakapilat iman maneho na ajib, umay nakaituludan iti merienda. Wen nga rod mate, kasla kayat ko na asong batan. Nga mabuti nga kung agkamalimanan. Saan nga amin alalaki kat babaero? Naira na laeng akas jay tinagbalin a boyfriend mo idi. Iso nga minti umuna anatumpungan. Iso nga rod akas la mabutangak matan. Kasano ama sigurado? No babaero ni Philip punno saan? Ay kat, padasam asong batan tapaliiwam. No babaero, di isina madagos. Sa bagay, nusong batak. Addantun kanayon akatulungak dito'y pwesto. Kinagpaiso na makabannog tagmay maysa. Naku namon. Iso ano sa anak nga umay tulungan ti asawa. Painom ti aramiden na. Ay, talaga nga agpong tutak. Kasla kayat ko aramasan jarupa na. Sobra ka man. Agpaiso? Sungbatan na kon? Wen ko naklang arudan. No kasta, girlfriend ka nga rodan. Wen kat boyfriend ka matan. Yes! Kamaudyanan na. Napasumbat kamutlaan ngayon. Ala, mangantang arudan, tagsubli akmanan iti pwesto. Ala, wanan. Tauray siyak. Agpasada akmat. Umayak manan iti pwesto, tatulungan ka. Agyaman ak, Philip. Asino dyan mo nagdito'y pwesto ni tayo, ha? Nakita nga dalalaki a pinastrak mo. Anya ka kadi. Tinakautangak day dyan. Umay agsingsingir iti inaldaw. Sigurad bumlaan asaan nakalipiputan, Kim. Dakasak mo siya ti makapungtot. Anya ka matan? Sa anak alalakero, Philip? Jack kayat nga dapaster kam iti unag ti pwesto. No umay manan agsingir. Di mo pastrakan. Makipila ka dagiti aggatang. Alam mo nun, unay kamutan, kaslaawan pa nagtalak mo kanya. Asino man ang jay nabayag at kinasarsaritam, ha? Jay pagang angkatak kadagiti lako. Jack mo, no asino day jay. Nakita nak lang arodan, ngam kaslas anak apagan ano. Unay kamutan, Philip. Naguray ka kumaata, dangarod ka sarsaritak. Pimanaw kamot ngamin adagos. Napatpatag ka day jay ngam iti siyak. At dangarod pagsarsaritaan mi.
Maan-ano kumano naguray ka. Ano agpaysuan na pataga kang ka. Ijaya kung dagos mo nga agawid. Tapno mabantayak ti garaw mo. Sige man langan. Tapno saan ka akasta. Kasta, agden na kayo? Ay, kapilitan yan Panagkita kat saan mat ababaero. Ngamay, napagklan seloso. Pagselusan na mat amin makita na akasao. Anya? Ay, makakatawa aksa. Saan ababaero? Ngam siloso? Ay, iso saysaya at no agden na kamin. Tapno agtalnan iti kasi selos na. Okay. Adakan ka day ta desisyon mo. Sapay ko ta sa anak manan nagbidot iti dayto desisyon ko. Kat, impakaamon kadananang mo? Saan pa'y laang? Patsik nga agungat manan kanyak dayjay. Ipakaamong latan. Tapno ang muda nga adnan kadkaduam ijay dagos mo. Wan, ipakaamok to. Ngam saan pa'y nga ita? Amum akasurun ko ang makisasao ka iti kumkumpormi a lalaki. Ngam apay apagaayat mula una iti makisarsarita iti lalaki. Ha? Uno, nalimad a karelasyon mo dagijay. Umayda ka pa yung danunan dito dagos mo. Agdamdamag laang iti direksyon. Alangan mat ajak isuro kat mapukpukaw nga rod. Maamuak laang adda sa bali a lalaki iti biyag mo. Handa kas ti mapasamak. Ay na, Philip, isardeng mo kumamatan ti kasi selos mo. Tasi ka laang ti lalaki iti biyag ko. Kasta? Pasensyakan no kastoyak. Nalaos lang namin ti panagayat ko kan ka. Katjak kayat amapukaw ka. Philip, kasano da ito yan? Masiguga kun. Anya ko matipagdanagam. Adagmat. Saan ka apanawan? Diyak nga rod ang muno kasano nga ibaga kadananang kantatang. Numabutang ka mang ibaga kadakwada. Oh, di agawid ta. Tasyak ti makisangwa kadakwada. Agpayso? Wen, apay kit dinasaan. Tapno saan mo apagproblemaan day ta panagsikog mo? Agyaman nak, Philip. Takabailan nak atakderan. Anya ti kayat asawan day toy kem. Apay nga dakadwam alalaki. Tatang, nanang, iso ni Philip. Iso ti ama ti agbalin amay kadwang anak ko. Anya, kinalaat na kami iti dayta. Di mo imbagbaga anak kirelasyon ka manan iti maikadwagon daway. Nana, tata. Agin inayat kami iti anak yo. Kat nakasagana ak atakderan ti putot ko kankwana. Baro ka kadipay. Tata, baro akpay. Kat mabalin ko nga ikasarti anak yo. Saan mi pa nagtungtungan day tabanag? Pagsaritaan minto apaman ang makapagpas ngayak, tatang, nanang. Ala, makambo kayong around. No kasta, ti kayat siyaw. Di kay madanaga, nana. Tadyak baybay anti anak yo. Anak, kayat ko ngayam amukan ka ni Titom a Philip. Hi, Tito. Ay, yan. Siyak ti agbalin amay kadwang amam. Iswati kayat ko, awagan nak iti papa. Ha? Agpaiso ka di, mama? Awagak ka no iti papa? Wen anak, apay, di mo ka di kayat? Kayat ko mama. Siyak lang ti awan papa na ije pagadalan. Ita, adamot langan. Ngam agpakada kami matlaang kini papam a Philip, wen. Agsubli kami manan ije trabaho mi. Sana bale, taagawid kaming tumanan, ha? Sige, mama. Urayak tumanan ti panagawid, yo. Dagkailan ti dyan mo. Uray san ka pailang agtrabaho. Dito'y kalatan balay. Tasyak pailang ti agpasada. Kabailak pay. Sa anak ama exercise no dituyak latan balay. Adayo pa'y mati due date ko. Ala, makamu ka nga rod. Ngum namarik na mamarigatan ka. Sumardang ka pailang agtrabaho. Wen, di na ka di pa kadanagan. Kabailak ti bagi. Philip, agring ka.
Agsakitan ti tiyan ko. Aganakakon. Aganakan. Sige, taipan kay di ospital. Alam, tibag anak ka para baw itilamisaan. Sige, Juan. Ala, umay kan. Taitaray kan di ospital. Nasayatan na kariingkan. Apay akastoy ti itsura ti anak mo, Kim. Apay, anya ti itsura na. Kita ama. Basi ti may saasa ka na. Apay dagito'y ramay na. Nagababa. Diyos ko, apay akas na ti itsura ni baby. Ala, agpapigsa ka. Tagawit tan. Jack Macklon. Ti itsura ti anak ko. Anya nga ro ti maaramidan ta. No iso ti imparabor ti apo kadata. Awanan ta kumaasi pupuso, Philip. Saan? Jack Macklon. Saan ko apo ko dada? Anya? Anya kamatan, Philip. Imbes ko maapatib karam tiriknak. Ngam saan mat, taad-adda umpay timang pasakit itiriknak. Ado siguro ti lalaki. Ismagas ta ti nagbanagan ti anak mo. Saan ko apo to data? Awanan kay tibain! Pumano kan! Saan ko akasapulang tikaskan ka? Awanan kay tibain! Agyaman akta sinarungkaran na kito'y balay mate. Aglalaok ti marikrik na kita. Nagsakit tinakam ko. Kastoy lang arudan ti sasadan ti anak ko. Ngamsan pa'y amawat ti ama na ti kasta kasasaad na. Ay, maasyanak unay kan ka, gayam. Kasano ka itan? Kayat ko ti manang dani ti agaw awiri ti anak ko. Tapno makatrabaho aklat na. O sige, ibaon ko ni Joanne dito'y. Panggap ko matlangan a pagawidan. Nadaktil matan ti awiran na nga anak ko. Imbag dayjay, taamamok, kan talaga ang mapagtalakan. Alaman nga ron, katagyaman na ka. Joanne, numabalin. Diyak kayat nga i-battle feeding ti anak ko. Iso na panunot ko. Apakargaan ti kama ijay pwesto. Uray kurtinaan laang. Iso ti pagyanan nyo kini baby. Ken ijayak matan nga agpa-breastfeed. Agsinublat talatan nga agaw awir ken aglako. Kat, si kalata amanang. Apay, talaga ka di asaanan nga agsubli ti asawam? Saanan? Pinapanaw ko taawan serbina nga asawa. Manang, nadlaw ko man. Iti mano abulan a sumursurot kami ka ni baby ije pwestom. Immado ti kostumar mo. Diyay matan pwestom ti kapigsahan ka dagiti agpwes-pwesto ijay. Nadlaw mo matgayam dayta. Kunak no siyak laang tinakadlaw. Nakadkadlaw mo't ngamin manang. Nagpigsa di pwestom. Diyak man amo. Kun kunak pa'y ngarod iti bagik. Aswerte ni baby kanya. Wan nga agpay sumanang. Ama nga no swerte di anak mo. Sa anak man aswerte iti amana, ngem na swerte ak iti anak ko. Nanang, kayat ko ti agpatakder iti bukod ko abalay. Addan nagatang ko alote. Ket no makaipatakderak to, kayat ko nga agdeden nata yon. Kat nasaya at anak ko. Kat ni Philip, saan na nagpakpakita ka? Ay nananang, saan tayon apagsaritaan day a tao? Agburak lang ti darak no malagip ko. Oo, na yan ay day a tao. Di na maawat nga da diferensya ti anak yo. Ngarud imbes ko mga iso ti kang runaan a makaawat iti putot na. Ngam saan mat, tatinal likodan na. Mala, bayamon. Sana bale.
Tadda kami ang makaawat kan ka, iti sa Adam. Dayta ti pagyamyamanak unay iti Diyos, nanang. Kumusta ka na, Kim? Nagpuskol mo ten ti rupang agpakita pa'y kanyak. Anya ti masapol mo, ha? Pakawanan na ko, ma. Ngam iti iya dayok. Saan nakapagtalnaan ti konsensyak? Kanayon ko ang malaglagit ti anak ta. Kaya't ko kumamakita. Anya? Pues, saan mon amakita? Gaputa sipod pinanawan na kami. Arig na pinatay mon ti anak mo. Gaputa saan mo amawat? Pakawanan na ko, ma. Ikan na kumapay iti may sagundaway. Tapno may pariknak ti panagayat. Kan pamatag ko iti anak ta. Saan kan akasapulan iti biyag ko, Philip? Agbiag kami nga uray awan ka. Iso apang nga asim. Daytoy kuman ti maudi apanagparang mo kanyak. Agyaman akpagayam Kim iti daytoy akapadasam. Saan mo arikpan ti puso maipapanken ayat? Ket ni Philip, mabalin mo met nga ikan iti gundaway amang ipakita iti pamatag. Ken panagayat na kada kayo, iti anak na. Gapo iti kasta asasaadan ti anak mo, kasapulan na tinasudi apamatag ti naganak. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Kim. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.